ngira ngo ni episode ya kabiri cyangwa se ni intambara ya kabiri itangiye hano muri Middle East hagati ya Israel n'igihugu cya Iran. Ubu tuvugana misile ziri kugenda zicicikana, zimwe zituruka hariya mu gihugu cya Iran, izindi zituruka mu gihugu cya Israel. Iran yakoze ibitero bikomeye kandi biteye ubwoba ku butaka bwa Israel. Israel nayo irenze ku mabwiriza yahawe na Trump, irasubiza. Kugeza kuri isaha Iran itangaje ko ibi bitero itangije ni ibitero biramara icyumweru. Biraza kugenda gute? Ndagira ngo mbabwire ko hari intambara eshatu mugomba kwitegura kandi zikaremerera isi muri uyu mwaka wa 2026. Intambara ya mbere ni iri hano muri Middle East. Iyi ntambara ya Iran, Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ntambara ni akaga, iyi ntambara ni ishyano. Intambara ya kabiri igomba kongera kugira andi makaka mashya ni intambara iri muri Ukraine, aho Uburaya noneho kugeza kuri isaha bweruye ndetse na Putin akerura ko bagiye kurwana ku mugaragaro. Intambara ya gatatu iri hano mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi ntambara muyicira inkeri ari urukonda. Abasesenguzi n'abakurikiranira hafi iby'iyi ntambara bavuga yuko nyamara umusanzu Amerika iri gutanga ntabwo uhagije. Nihatagira igikorwa, iyi ntambara ishobora kuba amahero ku buryo ishobora kuba intambara ishobora kwambuka imipaka y'ibihugu bimwe na bimwe biri hano muri EAC. Reka nkwibutse gukora subscribe no gukanda like hano ku Mumbe TV Rwanda, noneho twinjire muri iki kiganiro. Izi ngira ngo ni intambara eshatu mugomba kwitegura muri uyu mwaka, kandi izi ntambara zigomba kuba ziremereye kandi zigahindura ibintu bikomeye ku isi. Intambara ya mbere iri muri Middle East. Ni intambara Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye ku gihugu cya Iran. Nongere babwire ko uyu munsi ngira ngo ku itariki uyu munsi ugiye kuba umunsi w'102. Iyi ntambara itangiye uyu munsi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu. Iyi ntambara yongeye kubura muri iki gitondo, ubu noneho irarimbanije. Ni nabyo bintu tugira ngo tuze kuganiraho cyane ku bitero bidasanzwe Iran yakoze hariya ku butaka bwa Israel, ndetse Iran ikaba imaze gutangaza ko ibi bitero yatangije ari intangiriro y'ibitero bigomba kumara icyumweru cyose, hanyuma yaho imaze iminsi yihanangiriza Israel ku bitero yakoraga ku bavandimwe babo bo muri Lebanon cyangwa se Libani. Israel ivuga ko irimo kurwanya umutwe wa Hezbollah. Mbibutse ko mu masezerano y'agahenge Amerika ifitanye na Iran hari harimo ko imirwano ihagarara kuri fronte zose. Ntabwo Israel ibi bintu yabyemeye, yakomeje kurasa muri Libani za Beirut n'ahandi, ndetse igera no ku rwego ikoresha ibisasu bibujijwe birimo ibinyabutabire biteye ubwoba bya phosphate ku buryo ari ibinyabutabire bitera umwijima cyangwa se igihu ku buryo ntawe ureba undi. Ibyo bikaba byafashaga ingabo za Israel kuba zakora ama operasiyo mu buryo bukomeye. Iyi ntambara niyo ndagira ngo tugarukeho, ariko mbere yuko tuza muri Iran ngo tunatambikire muri Israel, mu miji ikomeye nka Haifa irimo kunyagirwa n'urufaya rwa misile zirimo kugenda zituruka mu gihugu cya Iran. Ndetse mbere yuko twinjira no ku bitero Israel nayo imaje gukora mu gihugu cya Iran, ikaba ibikoze irenze ngo ku mabwiriza yari yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubundi igomba kuza kuruca ikarumira, ntize kwihorera kuri ibi bitero. Ni ibintu bitari mu mico y'Abayahudi kutihorera, niyo batakwihorera uyu munsi, ariko Abayahudi n'ubu barakihorera ku byo bakorewe mu ntambara ya kabiri isi yose, muri ya genocide yakorewe Abayahudi yo bita Holocaust. Intambara ya kabiri igomba kuba ari intambara mugomba kwitegura mu mpera muri uyu mwaka, ikaba ari intambara ya kasamutwe. Ni intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo hagati ya M23 FARDC
ndetse n'abafatanyabikorwa cyangwa se icyo twita koalisiyo ya FARDC. Iyi ntambara Amerika yishyizemo ukuboko igambiriye kugira ngo irebe uburyo iyi ntambara yarangira, ariko iyo usesenguye ukinjiramo neza urabona ko iyi ntambara muri uyu mwaka ishobora gufata irange ikaba intambara mbi, ndetse bamwe bakavuga ko ishobora no kuba intambara itarigeze ibaho hariya muri Kongo kuva muri iyi myaka 30 itambutse, aho uburasirazuba bwa Kongo bwibasiwe n'intambara zitandukanye, Sud Kivu na Nord Kivu. Hakaba hariho n'abasesengura bavuga ko iyi ntambara hatagize igikorwa ngo Imana ikinga ukuboko ishobora kuba intambara nyambukiranya mipaka, ku buryo ishobora gufata mu bihugu bitandukanye bibanyi bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara ya gatatu nayo igomba kuba mbi ni intambara iri hariya muri Ukraine. Iyi ntambara iri muri Ukraine ni intambara witwa Zelensky ahanganyemo n'uwitwa Vladimir Putin, ariko nyamara mu isura y'abanyaburaya n'abanyamerika bahagarariwe n'igisirikare birumvikana cya Ukraine. Iyi ntambara nayo ni intambara izaba mbi muri uyu mwaka, kuko Putin ashobora gukoresha ibishoboka byose kugira ngo intambara igere ku musozo, kandi gusozwa kw'iyi ntambara nuko Ukraine ishobora kujya ku ruhande rw'Uburusiya 100%. Ni ibintu abanyaburaya nabo badakozwa, batifuza ko Uburusiya bwaza ngo bukambike muri Ukraine noneho bube bwugarije umugabane w'Uburaya. Turabona iyi ntambara rero izaba mbi mu bihe kandi bikomeye Uburaya buri mu bihe by'ubukene ndetse no gushirirwa intwaro, kubera amayira Amerika yagiye inyuzamo ibi bihugu by'Iburaya y'intambara mu bice bitandukanye, byatumye ibi bihugu bikoresha imbaraga nyinshi, kandi kubera ko byijejwe na Amerika mu cyitwa NATO, ntago byigeze bigira umwanya wo gukora intwaro ziremereye. Ubu nibwo ibihugu byinshi birimo kwicura bikabona neza ko bikwiriye kubaka igisirikare cyangwa se inganda z'intwaro. Mu gihe rero Uburaya burimo kwiga imibare y'uburyo bushobora kongera imbaraga muri Ukraine, Putin nawe ari kongera imbaraga muri Ukraine, kandi kuba Zelensky noneho arimo gutuma drone zigashobora kwinjira mu birometero bisaga 2000 ku butaka bw'Uburusiya. Iki ni ikintu cyerekana yuko iyi ntambara igomba kuba mbi cyane ku gipimo kirenze icyo tuyitekerezaho. Izi ntambara zose uko ari 3 mvuze, iyo muri Ukraine, iyo muri Iran n'iyo muri Kongo, ni intambara zikomeye kandi zifite igisobanuro kuri iyi si. Kubera iki? Ninza guhera ku ntambara yo muri Iran, murabizi ko yagize ingaruka ku muhora wa Hormuz. Uyu muhora isi yaratubeshye, itubwira ko ngo uyu muhora unyuramo 20% y'ibikomoka kuri peteroli, ariko nyamara ababikurikirana hafi bavuga ko ari ikinyoma. Uyu muhora ahubwo ushobora kuba unyuramo 80, noneho 20 akaba ibyo bica handi, kuko kuba uyu muhora wafungwa ucamo 20% ntabwo isi yanyeganyega ku rwego inyeganyezeho ngo nko mu Rwanda litiro ya peteroli cyangwa ya essence cyangwa ya mazutu ibe yava ku mafaranga 1,400 ibe yagira hafi ku 3,000 kwikubisha 2. Ntabwo bishoboka. Ari 20% ibura, abantu bashobora gusangira 80. Reka tubigereranye n'urugo rwawe, wenda rwajyaga rurya ibiro 10 by'umuceri mu kwezi, bikaba bibaye ngombwa ko ibiro 2 umujura byiba hagasigara ibiro 8. Uru rugo ruhinduye neza imibare, nta muntu wamenya ko higeze haba icyuho cyo kurya. Kuba rero batubwira ngo ni 20% bica muri Hormuz, tukaba tubona peteroli essence yikubye 2 na mazutu, ibi ni ukubeshya. Hariya haca ahubwo 80, noneho ubu turi gusaranganya 20% cyangwa 30%. Yes, niko bimeze. Iyi ntambara rero mu gihe iraza gufata imbaraga, abahuti bo muri Yemen barimo gutekereza gufunga
Mer Rouge. Ibi ni ibintu bizakomera, nkaba mbona ubuzima bw'abatuye isi. Ibi narabivuze mu biganiro nakoze ku Mubumbe TV. Ndagira ngo mbahe ikaze abantu mwadukurikira ku Mubumbe TV, mbahe ikaze ku Mubumbe TV Rwanda, mukore subscribe, mukande like rwose, ubundi tujye twinjira muri espace geopolitique turebize intambara aho zirimo kugenda zerekera. Noneho mu gihe iyi ntambara iraremera, isi irarushaho kugira ibinya, ifatwe paralize, igende yiyongera. Ubundi hari igihe ushobora kurwara paralize igafata ukuboko, ariko ikaza kwiyongera igafata ukuguru. Uko iyi ntambara rero yo muri Irani iragenda ifata indi ntera, niko isi iragenda ifatwa na paralize, ku buryo ibice bimwe na bimwe muraza kubona bisa nk'ibyibanye, ibintu byakundaga mukabona bita igikunda. Intambara yahariya muri Ukraine muzi neza yuko ibinyampeke ariho bikomoka, kandi niyo wenda abantu baragerageje bashaka uburyo baboneka ibisimbura ibindi, ku buryo ubicyo cy'intambara ya Ukraine nticyabonekaga. Ariko nitugaruka kuri iyi si, buriya isi buriya iyobowe n'abanyaburaya n'abanyamerika. Ibintu bitwa ngo ni za Banque Mondiale, za FMI n'ibindi bintu bitandukanye, biriya byose ni by'abanyamerika n'abanyaburaya. Iyo ubukungu bwabo bwituye hasi rero, ibi biraza bikagera ku bindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, kuko bagabanya imfashanyo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ibi bikaza gutuma rero ubuzima bw'abatuye isi buza kugenda bujya mu kaga kubera izi ntambara. Nituza aha mu burasirazuba bwa Kongo, ntabwo twavuga ko intambara yo muri Kongo itagomba kugira ingaruka ku bihugu byegeranye na Kongo birimo u Rwanda, u Burundi, Tanzania ndetse na Uganda n'ibindi byo hirya, kubera ko Kongo ni igihugu kinini kandi ni igihugu gituwe cyane. Kuba rero ubu bunini bwa Kongo bushobora kuba butari gutanga umusaruro, n'ubundi birangira icyo cyuho kibonetse. Kandi Kongo ni igihugu kirimo amabuye y'agaciro n'ibindi bintu bitandukanye. Intambara yaho rero nayo igomba kudeforuma imibereho y'abantu batuye muri EAC ku buryo bugize gute bugaragara. Reka dukomeze rero twinjire ku butaka bwa Irani ndetse na Israel. Mu rukerera cyangwa mu masaha ya ninjoro, hafi mu masaha 5 saa 4 hano mu Rwanda, nibwo igisirikare cya Irani cyo mu ishami rya RGC, igisirikare cya Irani cyo mu ishami rya RGC, umutwe urwanira mu kirere, watangiye kohereza urufaya rwa za misile mu gihugu cya Israel, aho bivugwa ko izo misile zagiye mu matsinda ageze kuri 4, aho buri tsinda amatsinda 5, aho buri tsinda ryabaga rigizwe na misile 6. Izo misile ballistique rero nyambukiranyamigabane zigeze muri 30. Bivugwa ko igisirikare cya Israel gishinzwe uburinzi bw'ikirere cyari maso, cyatangiye guhangana n'ibyo bitero byo mu kirere, ariko birumvikana ko bimwe byageze ku ntego. Kandi ibi ngibi bikaba bije nyuma yaho Irani maze igihe ivuga ngo Israel hagarika kurasa muri Liban. Ubu rero ngira ngo Hezbollah na Irani bahagurukiye Israel. Ibi ni ibitero Israel imaje gusubiza, ariko nyamara Irani ikabitangaje ko ibi bitero ni ibitero birakomeza bikamara icyumweru. Perezida Donald Trump yatangaje ko yari yaganiriye na Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel, amusaba kutihorera cyangwa kudasubiza ibitero bya Irani. Ariko amakuru ariho avuga ko uyu bukumanwa Israel imajije kohereza indege z'intambara mu gihugu cya Irani kuba zagenda zirasa mu matageti atandukanye. Irani yikomeje intambara. Turaza kwibaza iki rero? Ese Israel aza kurwana yonyine? Ese Amerika nayo itorohewe n'ibihirimo kubera iyi ntambara yatangije muri Irani, iri buze guhagarika imishyikirano burundu, noneho ize ifashe umwambari wayo Israel bakomeze kurwanya Irani? Aha nge ndabonamo inzira ebyiri.
shobora kuvuga ko intambara yongeye gutangira ku buryo bugaragara, kuko Amerika biraza kurangira ije gufata Isiraheli mu mugongo, kandi iza gufata Isiraheli mu mugongo, Irani imaze igihe yitegura, ntabwo iyi ntambara iraza guhagarara, irongera gufata indi minsi 90. Ni ibintu bitari buze koroha, kandi Amerika niyinjira muri iyi ntambara, ubwo biraza gutuma Irani yagura ibitero, yongera ibisubize muri ibi bihugu by'inshuti za Amerika, kuko Amerika ntabwo itera iturutse muri Isiraheli, Amerika itera iturutse muri ibi bihugu by'Abarabu n'ubundi bisanzwe ari inshuti z'igihugu cya Isiraheli, cyangwa se muri ibihugu by'Abarabu n'ubundi bisanzwe bicumbikiye ingabo z'Abanyamerika. Niyo mpamvu Irani ihita yihuta ikajya kubombarida aha hantu ikeka ko Amerika igiye ibika ingufu zitandukanye. Ndagira ngo tuze kureba rero mu gihe Amerika, ntabwo bishoboka ko Amerika ishobora kuza gutererana Isiraheli, ntabwo biraza gukunda. Amerika iraza mu ntambara. Ubu ni ukuvuga ngo tugiye kubona episode ya kabiri y'urugamba hagati ya Amerika na Isiraheli ndetse n'igihugu cya Irani. Tugiye kubona igice cya kabiri cy'iyi ntambara, kandi noneho iyi ntambara iraba mbi kuko bamajije gukomeretsa Hezbollah, nayo uyu munsi imeze nk'ingwe yamajije kurumwa, ngira ngo nayo irimo guhiga mu buryo bukomeye. Abahuti bo muri Yemen nabo bavuze yuko bari maso kuba batabara mu gihe Isiraheli na Amerika byakongera kugaba ibitero kuri Irani. Inyeshyamba zegamiye kuri Irani ziri mu gihugu cya Iraq nazo zaburiye Amerika, zimenyesha ko mu gihe irahirahira ikinjira muri iyi ntambara, nazo ziri buze gutangiza urugamba hariya mu gihugu cya Iraq ndetse no mu bice bya za Kuwait. Ibi byose akaba ari akaga ku kiremwa muntu, isi irimo kugenda yerekera ahantu hakomeye. Mu gihe kandi Amerika yaza gutererana Isiraheli, Isiraheli yo ntabwo yarusyaho, ntabwo keretse ikoresha intwaro kirimbuzi. Ntabwo Isiraheli yarwana na Irani, ngo irwane na Hezbollah na Hamas ngo igire resistance y'ukwezi cyangwa se y'umwaka. Oya. Kandi bimwe mu buhangange bwa Irani ndagira ngo nze kubabwira nuko nubwo Abanyamerika n'Abayisiraheli barwanye iminsi 30, ngira ngo hafi 40, bikavugwa ko bakoresheje intwaro bakoze mu gihe cy'imyaka myinshi, Irani yo mu gihe cy'amezi make cyane iri kuba imajiye gukora misile ishobora kurwanisha igihe kirekire. Ibi rero ni ibintu biraho imbaraga Irani, kandi noneho Irani kugeza kuri isaha iriteguye, uwirwana nawe iramuzi, imbaraga afite irazizi, aho igomba kumukubitira hazi. Iyi ntambara yongeye gutangira hariya, ngira ngo iraza kuba ari intambara y'iki y'akasamutwe. Iraza kuba ari intambara y'akasamutwe. Trump buriya wenda ndaza kubivuga mu kindi kiganiro. Trump hari uburyo Abanyamerika batekereza ko ari abanyabwenge, ariko nyamara buriya ntabwo ari abanyabwenge, ahubwo nuko bagize umugisha bakagira imbaraga n'ubukungu. Ni bya bindi bakubwira ngo umukire ijambo ryose yavuga abantu bararyandika bakarisesengura, ariko imibare y'Abanyamerika ni mike cyane. Kuko niba babwira Irani ngo ngwino usinye amasezerano, ariko Isiraheli irimo kurwana muri Libani, kandi nyamara gusenyuka kwa Hezbollah muri Libani ni ugucika intege kwa Irani mu buryo bugaragara. Bisobanuye ko mu Isiraheli yarangiza Hezbollah, ubundi bazataka Irani bameze nk'aho Irani ari kajorite idafite umuntu wo kuyitabara. Ariko mu gihe batakaga Irani, Hezbollah yazamuraga umutwe mu gice cy'amajyepfo ya Isiraheli, noneho yarangiza Isiraheli igakora atake habiri, Hamas ikataka mu majyaruguru muri Palestina, Abahuti nabo bakataka. Ibi byose bikaza kuba intambara ikomeye ituma mbese ibitero kuri Irani nabyo bisa nk'ibyoroha, cyangwa se n'ibitero bya Irani byinshi bikagera ku ntego, kubera ko Isiraheli iri kurwana hagari. Kuba rero noneho Irani ishobora guceceka bagashwanyuza Hezbollah, biba bimeze nka kwa kundi umuntu yurira igiti ajyanye umuhoro akagenda atema amashami ku giti cyo, wenda cyumva ko ubwo amashami ari gucika nta kibazo, ariko iyo gisigaye kimeze nk'inkoni
kuza kugihirika biba bitagiteje impungenge, kuko ubundi bigenda byangiza iyo cyituye hasi aba ari iki, aba ari amashami. ni ukuvuga ngo rero buriya kurwana na Irani ntabwo bikomeye, ahubwo biza gukomerera kubera ko Irani ifite imitwe, ifite imbaraga yatoje, ishobora kuba yibereye muri Iraq, indi ikaba yibereye muri Yemen, indi ikaba yibereye muri Libani, hambere Syria batarayisenya nayo Irani yabaga ifiteyo nayo nk'imitwe 3 muri Syria. Ibi byose akaba ari amaboko ya Irani, ku buryo mu gihe urwanije Irani ya mitwe yose ihita yinjira mu ntambara, none bikaza kurangira ubuza yucira nayo ugira gute nayumira. Kandi kuba Irani ifite Hezbollah ku butaka bwa Libani, ni ingabi bihafite ziba zigomba kwinjira ku butaka bwa Isiraheli bukarwanya umuzayoniste uko byagenda kose. Nzi yuko abantu benshi bafana Irani, ariko nk'igihugu cyatewe kandi kinahohoterwa, n'ubundi ni nacyo ugomba gusanga abantu benshi baryamye inyuma yacyo. Tuzakomeza rero kubakurikiranira iby'intambara nshya yitangiye. Reka nshimira abantu mudukurikira ku Mumbe TV Rwanda, mukore subscribe, mukande like. Turabona mu kindi kiganiro. Ciao ciao.